हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ bodoinfotech YouTube चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय स्मल फेमिलि नर्म्स BTC UP TET। स' लोगोफोर BTC UP TET नि डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि कैंडिडेट लिस्टआ अलरेडि ओंखारखाबाय बेखौ नोंथांमोना अलरेडि बयबो मोनखाबाय जानांगौ। दा डकुमेन्ट भेरिफिकेशनआ 2 तारिखनिफ्राय स्टार्ट जागोन। दा बे डकुमेन्ट भेरिफिकेशनाव स्मल फेमिलि नर्म्सखौ गासिबो कैंडिडेटफ्रानो लांजोबनांगोन नामा? दा बेखौ लानानै गोबां कैंडिडेटफ्रानो बायदि रोखोमनि कुइसन सोंहरदों। दा नोंथांमोननि बे कुइसनखौ लानानैनो दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोननि कुइसननि एन्सारखौ होनायनि सिगां आङो बेवहाय BTC नि आपार प्राइमारि टेटनि एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोननो एसे देखायग्रोगोन। नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ एसे नायनानै लाग्रो। बे जाहैबाय आपार प्राइमारि टेटनि एडभार्टाइजमेन्ट आरो बे एडभार्टाइजमेन्टनिनो 6 आरो 7 नाम्बार पइन्ट्सआव स्मल फेमिलि नर्म्सनि खोथाया बेवहाय मेनसन दङ। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों। 6 नाम्बार पइन्ट्सआव बुंदों नो पार्सन हेभिं मोर देन 2 लिभिं चिल्ड्रेन। जायखिजाया कैंडिडेटआनो सानैनिख्रुइ बांसिन गथ' माने खांनो मोना एबा एलिजिबल नङा आरो बेफोरबायदि कैंडिडेटफोरा। आरोबाव बुंदों अन अर आफ्टार 1 जानुवारि 2021। बेवहाय मोनसे डेडलाइनबो होनाय जादों 1 जानुवारि 2021 नि उनाव जायखिजाया कैंडिडेटफ्रानो सानैनिख्रुइ बांसिन गथ' एबा चिल्ड्रेन गोनां जानो मोननाय नङा आरो मोर देन 2 लिभिं चिल्ड्रेन सानैनिख्रुइ बांसिन गथ' थानो मोननाय नङा होनदों आरो बेयाव फंसे खोथा बेवहाय मेनसन खालामबावदों फ्रम ए सिंगल और माल्टिपल पार्टनार्स shall be eligible for appointment as per the government policy on small family norms। बेवहाय बुंदों सासे एबा सानै माल्टिपल पार्टनार्स थायो, सोरनाबा फिसाय सानै थायो, सोरनाबा बिसि सानै साथाम थायो। दा बेफोरबायदि कैंडिडेटखौ बुंनाय जादों सानैनिख्रुइ बांसिन चिल्ड्रेन थानो मोननाय नङा बे खोथाखौ बुंदों आरो सानैनिख्रुइ बांसिन जुदि चिल्ड्रेन थायोब्ला बिथांमोना एलिजिबिलिटि जानाय नङा एज पार गभर्नमेन्ट रुल्स हिसाबै। दा गभर्नमेन्टनि रुल्सखौ बेवहाय जायनाखि नटिफिकेसन होनाय बे नटिफिकेसनखौ बेहाय होफानाय जादों ABP 69/2019/2017 dated 6/11/2019। बे मोनसे गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसन ओंखारनाय बे नटिफिकेसनावनो बे गभर्नमेन्टनि रुल्स एन्ड रेगुलेसना बेवहाय लिरनाय दंजोबो आरो। दा जायफोर कैंडिडेटफोरा 1 जानुवारि 2021 नि सिगांनो जुदि सानैनिख्रुइ बांसिन गथ' खांनायब्ला बिथांमोना जेबो प्रब्लेम गैया। प्रब्लेमा बैसोरसो जायफोर कैंडिडेटफोरा 1 जानुवारि 2021 नि उनावहाय सानैनिख्रुइ बांसिन गथ' खांदोंब्ला बिथांमोनहा प्रब्लेमाव दं आरो। दा बेजों लोगोसे आरो मोनसे पइन्ट होबावदों 7 नाम्बार पइन्ट्स। बे 7 नाम्बार पइन्ट्सखौबो नोंथांमोना नायनानै ला। बे जाहैबाय स्मल फेमिलि नर्म्सनिनो मोनसे पइन्ट्स। बाहाय बुंदों द कैंडिडेट शेल सबमिट द डिक्लेरेशन एट द टाइम अफ online application as per the provisions contained in the notification number ABP 69/2019-17 नैबेनो एखे। दा बेवहाय बुंदों आरो नोंथांमोना डिक्लेरेशन साबमिट खालामनांगोन अनलाइननि एप्लाइ खालामनायावबो बेखौ BTC निया बेवहाय अपसनानो गैयामोन, सिस्टेमानो गैयामोन। खिन्थु जायनाखि आसामनि LP आरो UP टेटनि एप्लाइ जानाय बेवहाय खिन्थु अपसन फैखायोमोन। एप्लाइ खालामनायावनो अपसन फैयोमोन बेवहाय मेरिट अनमेरिड। बाव मेरिडनि चेक मार्कखौ क्लिक खालामनानै होयोब्ला बेवहाय स्मल फेमिलि नर्म्सनि डिक्लेरेशन फर्म एआ बे ओंखारबोखायोमोन आरो ओमफ्राय बेखौ डाउनलड खालामनानै फर्मखौ फिलआप खालामनानै सिगनेचार होनानै आपल'ड खालामहरफिननांगौमोन। आरो बेयावनो जुदि आनमेरिड केटेगरियाव सेलेक्ट खालामोब्ला बे फर्मआ फैयामोन बेबायदिमोन आरो। खिन्थु BTC नि अनलाइन एप्लाइ जानायाव बेबायदि सिस्टेमा गैयामोन। दा बेवहाय माखासे खोथा मेनसन दंबावो बेखौबो जों नायनानै लाग्रो दिनै। बे जाहैबाय द रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन शेल बी फिल आप and signed by the candidate during the submission of online application। नोंथांमोना जेब्ला अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बे डिक्लेरेशन फर्मखौ फिलआप खालामनानै साबमिट होनांगोन बेखौबो बुंनाय दङ। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय पइन्ट्स नाम्बार 6 आरो 7 आवनो डिक्लेरेशन फर्म एबा स्मल फेमिलि नर्म्सनि खोथाया बेवहाय लिरनाय दङ आरो। दा नोंथांमोना बायदि रोखोमनि कुइसन सोंहरदों बे स्मल फेमिलि नर्म्सखौ लानानैनो। दा नोंथांमोनहा मा कुइसन सोंहरदों दा बेनि एन्सारखौ आङो रिप्लाइखौ होनो नाजानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेवहाय फार्स्ट कुइसनानो दङ कर्ट एफिडेभिट नांगोन नामा? गोबां कैंडिडेटफ्रानो सोंहरदों कर्टनिफ्राय एफिडेभिट लांनांगोन नामा, मेरिड कैंडिडेटफोरा बा आनमेरिड कैंडिडेटफ्राबो लांनांगोन नामा बेबायदि सोंहरदों। दा नोंथांमोननि बे बेले बेजे जायखिया नोंथांमोना साननायखौ आङो रिप्लाइ होनोसै। नोंथांमोना जायनाखि कर्ट एफिडेभिट नांगोन नामा बेनि एन्सारखौ आङो सिगांनि भिडिअआवनो अलरेडि होखांबाय। मानो होनोब्ला लवार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव बेबायदिनो गोबां कैंडिडेटफ्रा सोंहरदोंमोन। दा बेवहाय आङो भिडिअ बानायनानै अलरेडि हगारखादोंमोन। दा बेखौ जायफोर बिथांमोना नायदों बिथांमोना अलरेडि मिथिखागौ। नाथाय जायफोर आपार प्राइमारिनि कैंडिडेट एबा BEdनि कैंडिडेटफ्रा आपार प्राइमारियावल' एप्लाइ खालामदों बांसिनानो, दा बिथांमोना हयथ' मिथियाखैबो जानो हागौ। दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि नैबे कर्ट एफिडेभिट नांगोन नामा
दा बे कुइसनखौ लानानैनो आङो सिगाङावहायनो BTC नि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमहैनानै सोंहैनाय जादोंमोन दा बेवहाय डाइरेक्टर बिथाङा बुंदों स्मल फेमिलि नर्म्सनि थाखाय जायफोर हाबा जानाय केन्डिडेटफोर बिथांमोना एफिडेभिटखौ जमा होखानांखागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो बे गभर्नमेन्टनि रुल्स एस पार एडभार्टाइजमेन्टआवबो दंखायो बिथांमोना होखानांखागोन बे खोथाखौ बुंदों दा फंसे खोथाया नैबे जाहैबाय स्मल फेमिलि नर्म्सनि थाखाय जायनाखि अनलाइनाव फर्म ए दङ बे फर्म ए खौ होबानो जागोन नामा दा नोंथांमोना बे कुइसनखौ सोंहरबाय थादों दा लोगोफोर बे फर्म ए खौ लानानै डाइरेक्टर बिथांनाव सोंनाय जायाखैमोन जे फर्म ए खौ होबानो जागोन नामा होननानै बेवहाय जास्ट मोनसेल' खोथा सोंहरनाय जादोंमोन जायनाखि स्मल फेमिलि नर्म्स बेवहाय एफिडेभिट नांगोन नामा होननानै बुंनायाव डाइरेक्टर बिथाङा बुंदों एफिडेभिट नांगोन कर्टनिफ्राय होनांगोन जायफोर मेरिट केन्डिडेटफोर बिथांमोना नांगोन खिन्थु जायफोर मेरिट केन्डिडेट नङा बिथांमोना होआबाबो जायो बिथांमोना होलायनाङा हाबा जायै केन्डिडेटफोरखौलाय मानो स्मल फेमिलि नर्म्स नांगौ बेबायदि बुंदों आरो दा बेखायनो नोंथांमोना जायफोर केन्डिडेटफोरा आपार प्राइमारि टेटनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामगोन नोंथांमोना हायोब्ला कर्टनि एफिडेभिटखौ खालामनानै लांफानाया साबसिन जागोन उननि समावहाय मा जायो बेखौ बुंनो हाया बेजों लोगोसे नोंथांमोना डिक्लारेसन फर्म ए बे फर्म एखौबो नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय दा नोंथांमोना बेखौ गाव गावनो डिसिसन लाबानो जाबाय जाहाथे उननि समावहाय जेबो बेले बेजे जाया नोंथांमोना बेखौ थाग थियारि खालामनानै लांखायोबा साबसिन जायो बे आरो दा नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय आनमेरिड केन्डिडेटफोराबो होनांगोन नामा दा बेवहाय गोबां केन्डिडेटफोरा सोंहरदों जायफोर केन्डिडेटफोरा हाबा जायाखै बिथांमोनाबो डिक्लारेसन फर्म ए एबा कर्टनि एफिडेभिट स्मल फेमिलि नर्म्सनि थाखाय लांनांगोन नामा बेबायदि कुइसन सोंहरदोंमोन स' लोगोफोर बेवहाय डाइरेक्टर बिथाङानो स्पस्ट' बुंदों आरो एडभार्टाइजमेन्टआवबो रोखायै दंखायो बेवहाय माने हाबा जानाय केन्डिडेटफोरखौल' बेवहाय बुंनाय जादों माने जायफोर केन्डिडेटफोरा हाबा जायाखै बिथांमोनहा स्मल फेमिलि नर्म्सखौ होनांगौ होनाङा बेनि जेबो खोथा बेवहाय लिरनाय गैया दा नोंथांमोना कर्ट एफिडेभिट खालामलायनाङा आरो हायोब्ला नोंथांमोना नैबे मोनसे खामानिखौल' माव जायफोर आनमेरिड केन्डिडेटफोर नोंथांमोना नैबे स्मल फेमिलि नर्म्सनि थाखाय जायनाखि फर्म ए मोनो अनलाइनावहाय डिक्लारेसन फर्म ए बेखौ नोंथांमोना जास्ट लोगोआव लांफाबानो जाबाय बबेबा टेबोलावहाय सोरखौबा लाखिदोंबो थांनाय बारनि एलपि लेभेलनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव खिन्थु माखासे केन्डिडेटफोरखौ उननि समावहाय लायाखै फार्स्ट समाव डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव बेले बेजे जादोंमोन एसे प्रब्लेम जादोंमोन खिन्थु उननि समावहाय बे क्लियार जाहैजोबदों आरो दा बेखायनो नोंथांमोना अब्लाबो भाल मोनदों नोंथांमोना बे फर्मखौ लांफाबानो जाबाय होनांगौबा नोंथांमोना जायगायावनो फिलआप खालामनानै होबानो जाबाय होनाङाबा होनाङा होलायनाङा आरो दे दा बेनि उनावहाय आरो मोनसे कुइसन सोंहरबावदों माखासे केन्डिडेटफोरा बे जाहैबाय लवार प्राइमारियाव होनाय एफिडेभिटआनो जागोन नामा दा गोबां केन्डिडेटफोरानो आपार प्राइमारि आरो लवार प्राइमारि मोननैयावबो टेट केन्डिडेट पास जानाय केन्डिडेटफोर दङ दा बिथांमोना अलरेडि लवार प्राइमारिनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामखांबाय आरो बेवहाय कर्टनि एफिडेभिटखौ जमा होबाय स्मल फेमिलि नर्म्सनि कर्ट एफिडेभिटखौ दा बे एलपि स्कुलावहाय एबा एलपि लेभेलावहाय होनाय कर्ट एफिडेभिटआनो आपार प्राइमारियाव जागोन नामा जागोन लोगोफोर बेवहाय जायनाखि स्मल फेमिलि नर्म्स बे स्मल फेमिलि नर्म्सआ सासे केन्डिडेटनि थाखाय मोनसेल' डकुमेन्ट्सआनो जाखायो दा बेवहाय बेखौनो नोंथांमोना जेरक्स कपि जमा होदोंब्ला नोंथांमोना बेखौनो जेरक्स कपि आरो आपार प्राइमारियाव होनो हागोन दा सोरबा केन्डिडेटफ्रा अरिजिनाल एफिडेभिटखौनो जमा होनदों दा नोंथांमोना जेरक्स कपि लानानै दोनदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना बे जेरक्स कपिखौनो आपार प्राइमारियाव होबानो जाबाय दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना जानाखि कुइसन सोंहरबाय थादोंमोन बे कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोननो होनो नाजाबाय आरो नोंथांमोना जानाखि स्मल फेमिलि फर्म्सनि डिक्लारेसन फर्म एखौ बुंबाय थादों बे फर्म एआनो जाहैबाय लोगोफोर बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन बे फर्मानो जाहैबाय नैबे नोंथांमोना बेवहाय स्क्रिनाव नुनो मोनदों बेनो जाहैबाय डिक्लारेसन फर्म ए बेखौ नोंथांमोना अनलाइनाव सार्च खालामनानै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेयो अनलाइनावनो एभेलेबेल दंखायो दा नोंथांमोना जायफोर केन्डिडेटफोरा हाबा जानाय केन्डिडेट नोंथांमोना कर्ट एफिडेभिटजों लोगोसे बेखौबो लांफाबानो जाबाय कर्ट एफिडेभिट होनांगौब्ला कर्ट एफिडेभिटखौ होबानो जाबाय जिहेतु डाइरेक्टर बिथांखौ जेब्ला लोगो हमहैनाय जादोंमोन अब्ला बिथाङा एफिडेभिटनि खोथाखौ बुंदोंमोन दा नोंथांमोना मोननैखौबो रेडि खालामनानै लांबानो जाबाय आरो स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक ইউ হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড'ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে স্মল ফেমিলি নৰ্মছ BTC UP TET চ' বন্ধুসকল BTC UP TETৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ অলৰেডি কেণ্ডিডেট লিষ্টটো ওলাই গৈছে সেই লিষ্টটো আপোনালোকে অলৰেডি পাইছে চাগে এতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো 2 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চ' এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ কাৰণে সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকে কোৰ্টৰ এফিডেভিট লৈ যাব লাগিব নেকি চ' এইটো লৈ বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো কৰিছে চ' আপোনালোকৰ এইটো কুৱেশ্যনটোকে লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো অনা হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব চ' বন্ধুসকল ইয়াতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ইয়াতে আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো আমি অলপখিনি চাব লাগিব এইটো হ'ল আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট সেই এডভাৰটাইজমেণ্টত স্মল ফেমিলি নৰ্মছটোকে লৈ
দুটা পইণ্টছ ইয়াতে মেনশ্যন আছে সেই দুটা পইণ্টছটো কি হয় এইটো আমি চাই লওঁ ইয়াতে 6 নম্বৰ পইণ্টছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াতে কৈছে যে নো পাৰ্চন হেভিং মোৰ দেন 2 লিভিং চিলড্ৰেন on or after 1 January 2021 from a single or multiple partners shall be eligible for appointment as per government policy on small family norms. So বন্ধুসকল ইয়াতে কোৱা হৈছে দুজনৰকৈ বেছি যাই মানে মেৰিড কেণ্ডিডেট তেখেতসকলৰ যদি দুজনৰকৈ বেছি চিলড্ৰেন আছে তেনেহ'লে তেখেতসকলে এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ তেখেতসকলে গভৰ্ণমেণ্টৰ জবত এলিজিবিলিটি নহ'ব আৰু ইয়াতে ডেডলাইনো ইয়াতে উল্লেখ আছে 1 জানুৱাৰী 2021 তাৰমানে ইয়াতে 1 জানুৱাৰী 2021 পিছত যোন মেৰিড কেণ্ডিডেটবিলাকে দুজনকৈ বেছি মানে ল'ৰা ছোৱালী মানে চিলড্ৰেন আছে তেখেতসকলে গভৰ্ণমেণ্টৰ জবৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব লাগিব বা গভৰ্ণমেণ্টৰ জবত এলিজিবল নহ'ব কিন্তু যোন কেণ্ডিডেটবিলাকে 1 জানুৱাৰী 2021 আগত তেখেতসকলৰ অলৰেডি দুজনকৈ ল'ৰা ছোৱালী আছে দুজনকৈ বেছি তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই 1 জানুৱাৰী 2021 আগত যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যদি আগতে জন্ম হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এই গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছৰ নটিফিকেশ্যনটো ইয়াতেও উল্লেখ আছে আপোনালোকে এইটো দেখিব পাৰিছে ABP 69/2019/2017 dated 6/11/2019 সেইটো নটিফিকেশ্যনতে গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো নৰ্মছটো স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ নিয়ম নীতি বা নটিফিকেশ্যনটো জাৰি কৰিছে ইয়াতে সবখিনি কথাবিলাক ইয়াতে উল্লেখ আছে সো এইটো গভৰ্ণমেণ্টে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে সেইটো নিয়মটো বনাইছে চাগে একফালে এইটো নিয়মটো একফালে ধৰিব গ'লে পপুলেশ্যন যেটো আমাৰ অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া মানে পপুলেশ্যনটো বেছি হৈ আছে সো ইয়াৰ কাৰণে এটা পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে সেইটো নিয়মটো বনাইছে চাগে তাৰপিছত ইয়াতে 7 নম্বৰ পইণ্টছত আছে The candidate shall submit the declaration at the time of online application as per the provisions contained in the notification number ABP. So বন্ধুসকল ইয়াতে যোনটো নটিফিকেশ্যন দিয়া আছে গভৰ্ণমেণ্টে স্মল ফেমিলি নৰ্মছ সেই হিচাপত ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম A আছে এই ফৰ্ম এটো আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিছে সেই অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত এইটো সাবমিট দিব লাগিছে বা ইয়াতে BTC যোনটো আপাৰ প্ৰাইমাৰী বা LP টেটৰ যেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈছিল ইয়াতে সিস্টেমটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আৰু ইয়াৰ টেকনিক্যাল অসুবিধাও বহুত হৈছে কিন্তু অসমৰ যোনটো এপ্লাই হৈছিলে ইয়াতে যেতিয়া মানে মেৰিড কেণ্ডিডেটৰ যোনটো মেৰিডৰ অপশ্যন আছিলে এই মেৰিডৰ অপশ্যনত চেক মাৰ্ক দিয়াৰ লগে লগে স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ যোনটো ফৰ্ম A সেই ফৰ্ম এটো লগালগ স্ক্ৰীনত আহি গৈছিলে আৰু এইটো ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি সেইটো সাবমিট কৰিব লগা হৈছিল কিন্তু BTC যোনটো আপাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ এপ্লাই হৈছিলে ইয়াতে এনেকুৱা সিস্টেমটো নাছিলে সো ইয়াৰ কাৰণে অলপ প্ৰবলেম হৈছে ইয়াতে সো এতিয়া আপোনালোকে যোনটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ কাৰণে যোনটো এফিডেভিট খুজিছে সেইটো লৈ যাবই লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ আছে আপোনালোকে যোনটো স্মল ফেমিলি নৰ্মছ যোনে মেৰিড কেণ্ডিডেট আপোনালোকে সেইটো ফৰ্মছ A ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম A বা কোড এফিডেভিট সেইটো দিবই লাগিব সেইটো এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ সো ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো এতিয়া আমি এইটো পঢ়ি চাওঁ আপোনালোকে কোন কুৱেশ্যনটো কৰিছে আৰু এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো মই আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম সো বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ কাৰণে কোড এফিডেভিট দিব লাগিব নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো কৰিছে সো আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো মই আগৰ যোনটো ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ ইয়াতে অলৰেডি দিছিলোঁ ইয়াতে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে ইয়াৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে সেইটো ভিডিঅ'টো দিয়া হৈছিল সো বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনটোকে লৈ মই BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ ধৰি এটা কুৱেশ্যনটো কৰা হৈছিলে সেই কুৱেশ্যনটোকে কৰা হৈছিলে স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ কাৰণে কোডৰ এফিডেভিট লাগিব নেকি ছাৰ এইটো কুৱেশ্যন কৰাতে ছাৰে কৈছে যোন কেণ্ডিডেটবিলাকে মেৰিড কেণ্ডিডেট তেখেতসকলে এফিডেভিটটো জমা দিবই লাগিব এই কথাটো কৈছে এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এডভাৰটাইজমেণ্টতো এইটো উল্লেখ আছে এই কথাটো কৈছে এতিয়া স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ কাৰণে যোনটো ফৰ্ম A আছে ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম A এই ফৰ্ম Aটো হ'ব না নহ'ব এই কথাটো লৈ ছাৰক এইটো কুৱেশ্যনটো কৰিব পৰা নাছিলে এই টাইমত জাষ্ট এইটোহে সোধা হৈছিলে যে এফিডেভিট লাগিব নেকি স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ এই স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ কোড এফিডেভিট লাগিব নেকি কোৱাতে ছাৰে কৈছে লাগিবই কথাটো কৈছে এতিয়া আপোনালোকে যোনটো স্মল ফেমিলি নৰ্মছ ফৰ্মেট A আছে ফৰ্ম A আপোনালোকে ফৰ্ম Aটোকে লৈ যাব আৰু কোডৰ এফিডেভিটো লৈ যাব মানে দুটাকেও লৈ যাব যাতে পিছত কোনো এটা প্ৰবলেম নহয় সো ফৰ্ম Aটো আপোনালোকে এটা অনলাইনত ডাউনলোড কৰিলে এইটো পাই যায় আপোনালোকে এইটো ফৰ্ম Aটো ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি এইটো লৈ গ'লে হ'ল যোন মেৰিড কেণ্ডিডেট আপোনালোকে এইটো লৈ গ'লে হয় ইয়াতে কিছুমান আনমেৰিড কেণ্ডিডেটবিলাকে কুৱেশ্যন কৰিছে যে আনমেৰিড কেণ্ডিডেটবিলাকৰ স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ কাৰণে
এফিডেভিট বা ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম এইটো লৈ যাব লাগিব নেকি এইটো কুৱেশ্যনটো কৰিছে চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আনমেৰিড কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যোনটো কোড এফিডেভিট বা স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মে এইটো ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কৈছে আনমেৰিড কেণ্ডিডেটবিলাকে নালাগে এই কথাটো কৈছে এতিয়া যোৱাবাৰৰ যোনটো লৱাৰ প্ৰাইমাৰী LP টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে ইয়াতে প্ৰথম দিনাত কিন্তু চবৰে লৈছিলে ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম এইটো কিন্তু প্ৰথম দিনা বহুত খেলি মেলি হৈছিলে বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কিন্তু পিছত দুবাৰ ৰাউণ্ড বা তিনিবাৰ ৰাউণ্ড যোৱাৰ পিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো ভালকৈ হৈছে আৰু ইয়াতে বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পৰা আনমেৰিড কেণ্ডিডেটবিলাকৰ পৰা ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম এইটো লোৱা নাই ইভেন মোৰো লোৱা নাই যেতিয়া মই গৈছিলোঁ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত তেতিয়া লৱাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম এইটো লোৱা নাই আনমেৰিড কেণ্ডিডেট না মেৰিড কেণ্ডিডেট এইটো সুধিছে আনমেৰিড হয় তেনেহ'লে ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম এইটো দিব নালাগে এই কথাটো কৈছে তথাপিও আপোনালোকে যোনটো আনমেৰিড কেণ্ডিডেট যি কেণ্ডিডেটবিলাকে আনমেৰিড তথাপিও আপোনালোকে এটা কপিয়াই ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম এইটো আপোনালোকে লৈ যাব যদি খোজে বাই চান্স যদি খোজে কিছুমান টেবুলৰ হয়তো খুজিবও পাৰে টেবুল নাম্বাৰটো বেলেগ বেলেগ থাকে এইটো টেবুলত যদি খোজে আপোনালোকে ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম এইটো লগতে লৈ যাব এইটোতো অনলাইনত ডাউনলোড কৰিলে এইটো পাই যায় চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা কপি লৈ যাব আৰু লগতে যদি লাগে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লগতে আপোনালোকে লগালগ দিব পাৰিব সেইটো কামটো আপোনালোকে কৰিব চ' ইয়াৰ পাছত বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিছে সেইটো হ'ল লৱাৰ প্ৰাইমাৰী LP টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত দিয়া এফিডেভিটটোৱে আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত জমা দিলে এইটো হ'ব নেকি এই কুৱেশ্যনটো বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কৰিছে চ' বন্ধুসকল ইয়াতে লৱাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ যোনটো স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ এফিডেভিটটো দিছে সেই এফিডেভিটটোৱে আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এইটো হৈ যাব ইয়াতে বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে লৱাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অৰিজিনেল কপিটোকে দিছে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি জেৰক্স কপি ৰাখিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে জেৰক্স কপিটোকে আপোনালোকে যেতিয়া আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ইয়াতে দিলে এইটো হৈ যাব আপোনালোকে জেৰক্স কপিহে দিব লাগিছিলে যেতিয়া লৱাৰ প্ৰাইমাৰী ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে যেতিয়া আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ইয়াতে জেৰক্স কপি দিলেই হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে অৰিজিনেল কপিটো খালি জাষ্ট দেখাব লাগে এইটো অৰিজিনেল কপি হয় আৰু এইটো জেৰক্স কপি হয় এনেকুৱা চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকক এইটো এনচাৰটো দি দিলোঁ আপোনালোকৰ যোনটো কুৱেশ্যন আছিলে ডাউট আছিলে ইয়াতে লৱাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যোন এফিডেভিটটো দিছে সেইটোৱে আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ যিহেতু কুৱেশ্যন কৰিছে সেই কুৱেশ্যনৰ ৰিপ্লাইটো দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ ফৰ্মটো আপোনালোকে অলৰেডি দেখিছে চাগে আৰু দেখা নাই যদি আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰীনত দেখিব সেইটো হ'ল স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম A আপোনালোকে এই ফৰ্ম Aটো ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব আৰু এই ফৰ্ম Aটো মেৰিড আনমেৰিড সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকে লৈ যাব যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব যেতিয়া খুজিব তেতিয়াই আপোনালোকে দিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গজেণ্টা